wahisemo neza cyane kuba wakomeje gukurikira Igika TV Rwanda. Niba rero turakora subscribe ubanza urebe aho hasi mu magambo atukura, ubundi kandi wibuke no kuza gukora kukazogera kugira ngo inkuru zose tuzajya tugenda dushyiraho zijye zita zikugeraho ako kanya. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho iby'ingenzi kuri igikoresho cyitwa IRON DOME RDF yakoresheje ipfubya ibisasu bya RDC ndetse na FDLR. Ngira ngo abantu bakurikira imbuga nkoranyambaga ku munsi w'ejo mwagiye mubona ibintu bisa nkaho ari filime, aho RDC yarasaga ibisasu ariko u Rwanda rugahita rubiburizamo bikiri mu kirere. Kuri uyu wa mbere rero tariki 27 Mutarama ubwo imirwano ikomeye yajyaga imbere hagati I Goma yari iri gusakirana n'ingabo za M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za RDC, u Rwanda rwashweho ibisasu gusa ibyinshi muri byo rwahise rubiburizamo bikiri mu kirere. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda General Ronald Rwivanga yatangaje ko ibi bisasu byaraswaga mu karere ka Rubavu, byaraswaga n'ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarwanyi b'umutwe wa FDL uzifasha mu ntambara. Uyu yaganira na RBA yavuze ko muri ibyo bisasu hari byarashwe, ati hari ibyo twagiye turasa ibisasu bya turimo kugerageza ibishoboka byose kugira ngo tubiburizemo ibyo bisasu. Kugeza ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere abantu 5 nibo bari bamaze kumenyekana ko bitabye Imana bahitanwe n'ibisasu byagiye bigwa ku butaka, mu gihe abakomeretse ari 35. Icyakora iyi mibare ishobora kwiyongera cyangwa se ibintu bikaba bibi kurushaho iyo u Rwanda ruza kuba rudafite system y'ubwirinzi y'ikirere izwi nka IRON Dome Defense System. U Rwanda ruri mu bihugu mbarwa bya Afrika bifite ubu bwirinzi ndetse n'ubwa mbere rwari rubukoresheje. Ubwirinzi bwa IRON Dome bwamenyekanye cyane ubwo Israel yari irimo igabwaho ibitero bya za rocket n'imitwe ya Hamas ndetse na Hezbollah. N'ubwirinzi bwakozwe na Amerika ifatanyije na Israel biciye mu ruganda rwa Rafael rusanzwe ari urwa gisirikare cyayo. Bukaba bufite umwihariko wo gusenya ibisasu bitandukanye birimo rocket za drone z'intambara na morts, ariko birasiwe mu ntera ntoya. Mu 2011 nibwo bwatangiye gukoreshwa ubwo Israel yari iri mu ntambara na Hamas. IRON Dome Air Defense System n'ubwirinzi bufite ubushobozi buhambaye. Ubu bushobozi ifite harimo gusenya igisasu kikiri kure mu ntera y'ibirometero kuva kuri 4 kugera kuri 70, kiri mu butumburuke bw'ibirometero kugeza kuri 15 ugana mu isanzure. Israel ubwo yari iri mu ntambara na Hamas na Hezbollah yavuze ko IRON Dome yayifashije gusenya byibura 90% by'ibisasu iriya mitwe yombi yayirasheho. Mu busanzwe iyi system cyangwa se battery ya IRON Dome igira ibice bitatu birimo za radar zishinzwe gutahura ibisasu igisasu kirashwe. Igice cya kabiri cyitwa Command and Control System gifite software ishinzwe kugenzura niba igisasu kirashwe nta byinshi kiri bwangize, wenda niba kitari bugwe ahantu hatuwe cyane. Mu gihe icyo gice cya gatatu cyitwa Timing Interrupter gifite inshingano zo guhita gisenya igisasu kirashwe cyifashishije za missile IRON Dome iba yifitemo. Abakurikirana hafi bya gisirikare bafata IRON Dome nk'imwe muri system zirinda ikirere zigezweho kandi zizewe hejuru ya 90%. Amakuru avuga ko ubu bwirinzi bugura hagati y'amadolari 40,000 n'ibihumbi 50 mu kubwubaka, gusa bwaba bwuzuye neza bufite za radari, mudasobwa ndetse na launchers eshatu cyangwa se enye, buriyo ifite interpret ziri hejuru ya 20. Ikiguzi cyayo gishobora kugera kuri miliyoni 100 z'amadolari, ubwo narenga miliyari 140 z'amafaranga y'u Rwanda. Usibye IRON Dome izindi system zizwi nka David String ndetse na Arrow nazo z'abanya Israel, Tada z'abanyamerika, HQ9 ndetse na HQ12 z'Abashinwa n'izindi. Wahisemo neza rero kuba wakomeje gukurikira Igika TV Rwanda. Twari turi kukugezaho bimwe mu bintu by'ingenzi bigize ino
IRON DOME u Rwanda rwakoresheje ruburizamo ibisasu bya FRDC. Ni ibintu bikomeje kuba bibi, ni ibintu rero bikomeje kuba agaterera nzamba hirya no hino ku isi. Nibyo bintu biri kuvugwa cyane. Rero niba wakunze ibyo tukugezaho, kora subscribe ubundi tubane. Ngewe nitwa Mega Boy, iyi ni Igika TV Rwanda.